Kublai pibar maksud tenat ban sengap ke channel jonga tentang nonra diat Jepang gejing lekai jong Lionel Messi haki sautli ki final kiba la sharem no haki jing lekai jong u ta gadai ha arjar nyo gadai Copa America arjar karsau gadai ka World Cup bat arjar karsan gadai Copa America berkeba sosial gadai ha arjar kenreu Lionel Messi ularai ban chong thaino akan hon lekai jong ke Argentina hadin baul sak to jur hakilai thai kobor kum ke Argentina lagi dong Christian jong ke partai beragawai kiru Jepang Orlau Messi ulaya kun ta juara ke trofi Argentina hadin bag Argentina ga ikun ta bandrung sikol ko arjar kapra lawan kumta ubat hat-trick percaya Ecuador hagaji ikun ke bakadu bandra yalagari siga World Cup haga World Cup arjar kapra Messi ul sap limno haga Fran haga Raus Kristin kumjur ujusi kolong haus nam arjar kendai lesarem ha Copa America kataga datang ha semifinal hakmat ke Brasil berke baro kiba Messi la yomat kedai tang ha gaji lekai kata gadai ke history kiba lawan raya u gadai ha usnam arjar arpoi Lionel Messi la yo jingjok ya Copa America kum ta unong tabgul babun tam pat uba asis bun yai gerang lekai bat ta orang lekai betwit tam jong gelempung lekai bat kawai gadai ke final sima kebala job hau arjar arpar bat ulayo ro kum uta man of the match hau arjar arpar Mereka history ke bahasa jingin mau Lionel Messi kedai ke World Cup bat ulara ya ke World Cup hawar jar arpar bat keburom kelasa hawar jar par haw Lionel Messi namar ubah tang ban job ke World Cup kumta ulayo yang job ilakai World Cup hawar jar arpar kepertai bergawai kala tiba Lionel Messi udah ta good hagi jing lekai helene kita player baro pat lo tauro history how arjar sao ban job yang Copa America trophy pada Kenya Lionel Messi hagi jing kai bakurik trophy klub lene hagiri kelong baro kelong kisau santri kitrofi kiba wala yo khur hagjing lekai kejingan pai jong Lionel Messi harjar kanreu kersa jingin mau kum kejingan pai biang kabakrau tam hag history jong football kublai sibun